Nyuma y'imyaka 26 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ibaye, hari bamwe mu bashinjwa kugira uruhare mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ryayo bakidegembya hirya no hino ku isi. Nyamara ngo bamwe leta y'u Rwanda yashyizeho impapuro zisaba ko batabwa muri yombi, ariko hari ibihugu bimwe na bimwe bikiri kugenda bigura intege kuri iki cyemezo, nubwo hari n'ibindi bimaze kubishyira mu bikorwa. Nk'Ubufaransa bwagize uruhare mu itabwa muri yombi rya Kabuga Felicien wari umaze kugeza imyaka 84 y'amavuko, harimo na 26 yamaze mu buhungiro. Nyuma y'ifatwa rya Kabuga Felicien hakomeje kunugwanugwa n'abandi bagize uruhare muri jenoside baherereye mu bihugu bitandukanye birimo n'ibyo ku mugabane wa Afurika. Muri iyi nkuru ngiye kugaruka ku nkuru ebyiri zasohotse mu kinyamakuru igihe.com zikurikiranya zivuga ku witwa Muhire bivuga ko yaba yibereye muri Zimbabwe. Nkubitsa kubanza gukora subscribe niba wari utarabikora kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu 5 kuri 5. Inkuru iri muri iki kinyamakuru iragira iti: hashize imyaka 26 kuri internet hakwirakwira ifoto y'umugabo ufite umuhoro ari kumwe n'umusirikare Force Armée Rwandais FAR ufite imbunda ku rutugu yitamirije umurunga w'amasasu nk'umuntu uri ku rugamba rugeze mu mahina. Ni ifoto yafashwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Get Images, urubuga rubikwaho rukanagurisha amafoto, rugaragaza ko iyo foto yafashwe tariki 12 Kamena umwaka w'1994 ifatirwa igitarama n'umufotozi Alexander Joe wa AFP, ibiro ntaramakuru by'Abafaransa. Nubwo hari amakuru menshi yatanzwe n'abarokotse jenoside ko aho hantu atari igitarama, igaragaza ko uwo musirikari niyo ntera hamwe bari kumwe, nk'uko Get Images yamwise, bari kumwe bica abatutsi mu gihe inkotanyi zari zirimbanyije urugamba rwo guhagarika jenoside. Ntibizwi neza umuntu uri kuri iyo foto, ariko hashize iminsi hari izina riri gushyirwa mu majwi. Amakuru avuga ko umuntu ugaragara muri iyi foto ari uwitwa Muhire usigaye uba muri Zimbabwe, ukomoka yitwa Rukira muri Ngoma. Bivuga ko yagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi. Ni ifoto imaze igihe kinini cyane mu bubiko bw'itangazamakuru, igaragaza umuntu ari kumwe n'Abafaransa. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Igihe, ngo umwirondoro wa Muhire ni mwene gasekuru na Nyirabungura Tereza yahoze atuye ahitwa Nyagasozi muri Birenga, ubu hahindutse umudugudu w'Amahoro, akagari ka Nyaruvumu, umurenge wa Rukira mu karere ka Ngoma. Bivuga ko uyu Muhire mbere ya jenoside yabaga i Kibungo, aho yakoraga nk'umushoferi akaba n'urubyiruko rw'interahamwe. Amakuru avuga ko yari umuntu ufite amatwara y'ubwicanyi, kuko hari n'uwo yigeze gutema muziza ko ari umututsi. Benshi mu b'ikinyamakuru Igihe cyaganiriye nabo bahuriza kuba ari we umuntu ugaragara muri iriya foto. Umwe mu bari baturanye na Muhire utarifuje ko amazina yajya mu nkuru kubw'umutekano we, yabwiye iki kinyamakuru Igihe ko amuzi neza, ndetse ko ari we uri mu ifoto yamenyekanye cyane, ko usibye kwica abatutsi yanasahuye muri ekonoma i Kibungo. Ati niwe rwose muzi neza, muzi jenoside itaratangira, kuko iwabo n'iwacu bari baturanye. Noneho na jenoside yatangiye ari i Kibungo mu mujyi atwara imodoka, hanyuma imyitozo y'interahamwe yarayifashe. Nibo babaye aba mbere mu gushyira jenoside mu bikorwa, bishe abantu muri ekonoma, bajyaga gutanga umusanzu muri za Rukira. Ni umuntu wakoze jenoside rwose. Uyu mutangabuhamya avuga ko usibye kwica, uwo Muhire muri jenoside yasahuye igikapu cy'amadolari muri ekonoma, aragihunga najya muri Tanzania. Ati igihe abandi bazaga bahunguka, uwe yakomeje Malawi, numva ngo aba muri Zimbabwe. Niho aba kuko na bene wabo binaha bajya kumusura bakazana amakuru bakayaduha. Yewe ngo ubu ni umucuruzi ukomeye. Umwe mu bashoferi wakoreraga i Kibungo mu gihe kimwe na Muhire avuga ko iyo foto koko igaragaza Muhire, dore ko ngo amuzi neza kuko yigeze kumutema. Ati iriya foto niwe ndamuzi, kuba we niwe, nararebye mbona niwe,
buriya ahubwo nzareba uriya wambaye imyenda ya gisirikare, nawe ni umunyakibungo, ntabwo hariya ari Igitarama, ni Kibungo hafi y'Ababikira, kandi Muhire we niwe pe, muheruka mu mwaka w'1993. Nge yigeze kuntera icyuma, icyo gihe hari habaye imishyikirano ya Arusha, basinya amasezerano, none interahamwe zirabyanga, bakora imyigaragambyo ahantu hose, baduhinda mu nzira ngo tujye mu myigaragambyo, ngo duterure amabuye dufunga umuhanda, bafata abatutsi ngo nizo nyenzi bakabajyana ngo batunde amabuye. Naho yahise nterera icyuma, n'ubu inkovu ndayifite. Umwe mu bahaye igihe amakuru uba muri Zimbabwe yatangaje ko uyu Muhire asigaye ari umucuruzi ukomeye ufite amaduka n'inganda mu mujyi wa Harare. Ati ni umucuruzi ukorera i Harare, afite amaduka n'inganda, ndetse hari n'amakuru y'uko atera inkunga irya mitwe iri muri Kongo, aho akora nk'umuhuzabikorwa wayo muri Zimbabwe. Ikinyamakuru Igihe dukesha inkuru kandi kivuga ko cyabashije kumenya ko hari umwe mu bantu bo mu muryango wa Muhire uri muri Kigali, ndetse ko ari uwo mu muryango yakoreraga nk'umushoferi. Umunyamakuru yamusanze mu iduka rye akoreramo mu mujyi wa Kigali, amwereka ifoto ikwirakwizwa, amubaza niba uyiriho amuzi, undi asubiza ko atamuzi, ndetse ko n'uwo Muhire uvugwa atamuzi. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG, Bizimana Jean Damascene, yabwiye ikinyamakuru Igihe ko nawe yumvise amakuru avuga ko ugaragara kuri iriya foto ari uwitwa Muhire, ariko ko nta gihamya bifitiye. Hirya no hino ku isi haracyagaragara abantu bashinjwa uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi bakidegembye. Abenshi usibye kwihisha, ubu bayobotse n'inzira yo kuyipfobya, ndetse bakanarenzaho bakayoboka imikoranire n'imitwe igamije guteza umutekano muke mu Rwanda. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumaze gutanga impapuro zisaba guta muri yombi abantu 1144 mu bihugu 33, harimo ibihugu byagiye bikurikirana abo bantu, nk'ibimaze gukurikirana 23 baburanishijwe aho bahungiye, n'ibindi byohereje mu Rwanda 24 akaba ariho baburanishirizwa. Umubare munini w'abakekwaho uruhare muri Jenoside bari mu bihugu bya Afurika, ariko nta na kimwe kiraburanisha umuntu ukekwaho icyo cyaha, kandi niho hamaze gutanga impapuro nyinshi zisaba ko batabwa muri yombi. Nkwibutsa ko iyi nkuru ijambo ku rindi yasohotse mu kinyamakuru Igihe.com ubugira kabiri, hari yasohotse tariki 14 z'ukwa gatanu 2020 ku isaha y'isa 8:33, ndetse niyasohotse tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2020 isa 9:56. Ngusaba gukora subscribe niba utarabikora, kugira ngo inkuru nk'izi zijye zikugeraho.